Tok nino ambi usif Yesus ing menekan. Itabu ita ekong tatef ambi channel YouTube YKB ing uang meto. Nanti atnen ala in lasik nino ma lais menekan. Nahulung nakohet nen in ang nino im alkit at onen. Koy haama usneno abit nena tunan. Itabu i hahem nen hoaan nino. Nahulung nako hahem nen antot hosmanan nino nem no kai. Nanti ale hoam kino lahem nen ay minabang bihay monit neno. Alang diusif Yesus Kristus alang honis in Tuhan ay onen yoko. Amin. Manot at nino an diusif Yesus in manekan. Aan neno i mamnaiti an bin musa in sulno ha. Naka bo esam ha. Ela bo ha mese tia bo niyo. Mahanto pus neukit an bin musa in sulno ha. Naka bo esam ha. Ela bo hamne le inhanan nakamna oke tenai Musa nak nena Harun nak mighty hobale I fly am tao I fly na kobaki tulu ma am tao atu fomini an wifafon meki am naonai nok manoe am tao ma an moe nuli besa sako sanat nyusin labanai to aus usneno ampin nalali menas an fatan nalalien. Tok nino an diusif Yesus in manekan. An mui apalolit menas mese inaom bibale le tabu le nane pa nam leo. In kanam taufa natuin kalu in kanaw atuni le nane mesan mai. Tok nino an diusif Yesus in manekan. Atuni le nane inahin kalu in kanaw imuinat tena hen sutai in mepo manekila si honis neo ale amena si aaneno i an eot kit bitabo ahunot naon kole to Israel kana tuin fa plenat nako isneno an binane to as usneno ampin mana tonon an fani suat mese ma neki lasik maten tok nino an usneno imanekan na Musa an lek ne Harun Enait ay nako tubuk nino. Inain manat hana neusin. Eneki lasi hana. Na Harun ang fani makefak nino. Anhay kumbibale amates. Ma amunit sin. Masuat nane inasnas. Tok nino ang usif Yesus nino. Lasi nane ang fani takaf mese. Neusin na nako makefak nino. Le ang fani lekat. Nako usneno. Tok nino an diusif Yesus imanekan. Mafefak nino an fani nete no to asanat. Nok usneno kenat isinahin lasa ko sanat. Alanem nako usneno. Bitabu i alek monit na heon nako le las bulalu. Toas na tuin sanat. Usneno an boen kit hem fani nete. Mate lais halan. Malais panekan neo aleman siang lenam neo nako usneno. Tok nino anbi manekan usif Yesus. Itimsa fain one Harun. Tain neo anbi lasi onen. Matut hais natuin lais manekat. Hete klasif nekat. Malasi honis nako usneno. Neo pahpinan le hitmoni anbi balei. An nino antu mantia ondi. Em alkit at onen. Huis neno abit neno tunan. Bitabu i haem yoko ko usi. Na tuin hemnen milali ho aan nino. En toy tosmanan nino nemno kai. Enati ho aan nino le hemnen milali. Ay minawa bihamonit neno neno. Alang diusif Yesus Kristus haemang onen yoko. Amin. Tok nino ang diusif Yesus imanaikan. Kalsatnikan hetbo matbait. Nyuhit biya mahit edusin. Wis neno nokan ki okoke. Amin.